turi kumwe na Pastor Ntamahizi reka nawe We have ahaguruke Pastor Namaize. tadukomera Imana amashyi Let's kubwiwe appreciate God for him. aha Ntamahizi yaje mu giterane Now, Pastor Namaize has come for the ntabwo yaje conference. ari kuri afishe kubwiriza He didn't come for preaching or ariko yaje mu teaching. giterane He's a participant in reka this dukomere Imana conference. amashyi kubwiwe Let's appreciate God for him. ubushize yari hano Last time when he was here, yari afite igiterane mo hano cyangwa twari dufite amateraniro yari afite hafi icyumweru cyose he had a time to preach during the conference we aza had. kubura umukobwa wiwe w'imfura But unfortunately, he lost his daughter, his igiterane eldest daughter. nticyakomeza ariko tugira timu imuherekeza He hariya couldn't continue with the teaching during the conference, but we had people to ntibiramara ngo accompany him amezi back. abiri yari yashira n'ukwezi n'ibyumweru bitatu It's about 1 month and apfushije imfura one ye month and kandi 3 n'imfura weeks yasize abana mu since he rugo lost rwe. his eldest daughter. twishimiye kukwakira We hano are happy to be with you. twongere dukomere Imana amashyi Let's kubwiwe appreciate God for him. ntavuze mu mazina And I'll abandi. connect her with some missionaries. so kugira ngo mve runo ruhande turi kumwe na Pastor Dr. Antoine na madame We are with Pastor Reverend Antoine reka and bahaguruke his dukomere Imana spouse. amashyi Let's appreciate God for twongere them. dukomere Imana amashyi A more hand clap to God. mbasize aho ngaho ni abapaseri mu Banglikani They are pastors in the Anglican Church. ikindi ndakivuga nyuma I'll mention another thing later. turi kumwe na Pastor Serende We are with Pastor reka Serena. ahaguruke Let's appreciate. ni umukozi w'Imana mwiza He's a cyane good servant of the Lord. ugira ibyishimo bidafunguye He has amazing joy. agira ibyishimo He's byacimeza so joyful. ndimo ndavuga ngo ibyishimo byacimeza tumaze imyaka irenga 20 tuziranye For over 20 years, we've known each inshuro other. nyinshi twagiye dusengana uyu murimo utaranatangira We prayed together even before we started this kuva ministry. ntangiye kumubona Serende Ever since I saw Serena, ntaragera mu materaniro ngo akayure he has never been in a fellowship and he stays Iyo yagezemo. still. Whenever he is in the fellowship, indimi ziramanuka he speaks in tongues. ibyishimo bikandukira n'abandi His joy is reka dukomere Imana amashyi contagious. kubwira Madame Theogene ari hehe wow reka dukomere Imana amashyi kubwiwe Appreciate God for her. mwamumenye simuvugaho cyane For him. turi kumwe na Pastor Kabiya We are with Pastor Kamili. nawe ni umwigisha mwiza He's w'ijambo a good teacher ry'Imana of the word. twaratangiranye kuva ku cyumweru We started with him on Sunday. ajya dusura no muri Nibature ava muri ADPR ariko ajya aza muri Nibature He comes for morning devotion ataje here no kubwiriza without even coming to teach the word. murumva bene uwo muntu nawe Such a kind of turi person. kumwe na Pastor Ruganza We are with Pastor reka Ruganza. nawe ahaguruke Let's him stand. ni umupaseri muri ADPR He is a pastor from Adepel Church. uyu muntu agira amateka akomeye He has a strong history. niwe wansabiye umugeni He helped me reka to. tumukomere amashyi He was the chief entourage of the entourage that went when I was going to ask a hand in marriage to my niwe wari wife. umukwe mukuru niwe wavuze ya magambo yose bajya bavuga He was the chief entourage. bene uwo muntu garakomeye That person is important in our lives. iyo avuga nabi twari gusubirayo gutyo ndekeye aho ngaho n'umupaseri muri ADPR amaze He's imyaka a pastor myinshi in Adepel. reka ndebe abandi bapaseri ntavuze If you're bahaguruke here and you're a pastor, we have kuko not ushobora mentioned. kuba ari abo ntazi uwo ndashobora I might kuvuga not know you, but you're a reka pastor saba here. abakozi abapaseri bose bari hano Let me bahaguruke ask every pastor in this congregation. bahaguruke tubakire Please stand up and we ndabona appreciate you. ntabahagaze aho hari umupaseri mbona hariya We have one pastor over there. uko amaso yanje ndiyomenya umuntu uri hariya reka dukomere Imana amashyi Let's kubwiye appreciate God for him. ya ndumva ndashaka gutinda cyane Without taking much ariko time, igikorwa mfite kirimo n'abandi bashyitsi bagiye kwinjira I'll be introducing more visitors as they kandi come. n'itimu y'abantu benshi bavuye Uganda It's a big team from Uganda. munyemerere nibinjira umuvugabutumwa yatangiye nta kibazo ariko hari ubuhamya bw'umuntu uza kuvuga ndashaka gukora akantu kamwe nari navuze reka madame atambuke Let me ask my spouse to come. nsabe na Pastor Antoine na madame batambuke And Pastor Antoine and his wife to come on the numvishaka akantu pulpit. kanzamo ngeze hano I've been inspired to do this. yeah
menshi cyane without taking so much time. ariko iyo mucelebra imyaka 20 We are celebrating 20 years. haba hari abantu bafite ibindi bisobanuro mu buzima There are bw'itorero. people who carry a meaning in our church. Kuvuga Dr. Antoine mu magambo menshi byangora, It could be hard for me to talk about Dr. Antoine in detail. ariko mu bapaseri bakeya batinze kuri aka gatuti, But among the many pastors who have stood here for a long time, mu bapaseri bakeya bagatinzeho, among the few pastors who have taken time kuko preaching here, birashoboka ko ari benshi. they could be many, Pastor Antoine abarimo. but Pastor Antoine is among them. Ahari iyo Theogene haba nawe nari kumuvuga, If Pastor Jenny was here, I would have mentioned him. ariko as aba well. bahari reka munyemere But tubashimire. since they are here, let us appreciate him. Ndumva ntavuga amadetayi y'uburyo namumenye n'uburyo I will not twatangiranye, go through the details how we got to know each other. ariko reka mvuge utu tuntu tubiri. But let me mention two things. Pastor Antoine ni umupasiteri Imana yahaye ijambo. Pastor Antoine was given the word of God. Rimwe na rimwe njya mutumira ntari no mu gihugu akaza akabwiriza ndahari, I call on him whenever I'm not in the country and he comes to teach the kugira word. ngo itorero ry'abapantekote ritumire umwanglikane umushumba adahari, murumva ico bivuga. The Pentecostal church inviting an Anglican pastor to teach when the senior pastor is not around carries a significant meaning. Nuko teologiya yacu ihuye. It's because we have the same doctrine. Ico ni ca mbere. That's the first. Ca kabiri, The second one, aca bugufi. he's a humble man. Reka dukomere Imana Let's amashyi. appreciate God for him. Navuga amagambo menshi cyane. I can say a lot about that. Madame we yari umunyeshuri wanje, His wife was my student arangiza muri kaminuza. when she was completing her university Hari byinshi tujya education. tuvugana kubera umutware wiwe. So we used to speak because of her Natekereje husband. ko uyu munsi mbaha impano Today I want to appreciate him with a gift. idakomeye, ariko imvuye ku mutima A bifatiye gift hano. from my heart. Munzanire ibintu ushaka kubaheza. Dukomere Imana amashyi. Let's appreciate God. Ejo mwabonye ko bampaye impano naje. Yesterday they gave me a gift. Ni ukuvuga turimo turapunguza ibyo tuzakora ku cyumweru. We are unveiling what we will do on Sunday. Umwaka ushize Last year, mu bashumba gusa, umwe ni umushumba undi si umushumba, twabanye hano, by the way, n'abashumba babiri twabanye hano uretse ko yari yasomye n'igitabo, sohora ibitabo bibiri there were two pastors when I was unveiling my two books. mu gihugu cyose cy'u Rwanda no hanze, inshuti zanje. Within and outside Rwanda, my Uyu niwe friends, nahisemo ko this is the tubana. person who chose to be with us. Hari ibindi byasohotse, I've published more books iki nari since nkimazeho then. imyaka 5. For 5 years I've been writing this book. Cyarazaririye kirananira guhuruka. I couldn't just get off it. Niwe muntu wa mbere ngihaye mu rusengero hano. He's the very first person I'm giving it to in this church. Nari nifuje yuko cyandikaho amagambo, I wished him to autograph it ariko kuko nashaka ko bisohoka mbere y'igiterane, because I wanted them to be published and nabonye released ko before the nishaka abantu conference. benshi rimwe na rimwe So bidakunda, I thought if I look for many people, it cyane won't be cyane ko yari mu possible. rubanza nzi. Especially he was busy with Iki gitabo something. cyitwa The Call to Leadership, The book is called The Call to Leadership. kiri mu buhamya bw'umuhamagaro wacu, It's full of the testimonies of our calling. kandi yabigizemo uruhare runini. And he had a great role he played in this calling. Iki kindi ni cya madame wiwe, This is for his wife. cyitwa Mind Shift. It's called Mind Shift. Izi mpamvu nkimuhaye, I know why I'm giving it to her. mbigisha niwe wari umunyeshuri wayoboraga abandi. When I was still her teacher, she was the head prefect. Hari ukuntu twavuganaga nkabona mu bitekerezo aracyari. I could talk to her and she was young, still young. Ntabwo twishe gahunda mu nyemerere basubire mu myanya yabo. We are still on schedule. Reka Leslie aduha ubuhamya bw'iminota nka 10-15. Let's ask Leslie to come and give us in 5 minutes Ntibyari a kuri gahunda ariko testimony. yabisabye. She asked for it. Hanyuma umuvugabutumwa wacu aratambuka. And later,
ni wowe ushigikiriza intambwe zacu kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu murive cyane kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro bari kundeba nabibonye ariko tugiye kongera dusimbuka ka gatatu tuvuga ngo nubwo ntari mwiri nanjye Yesu yaranzaho. Haleluya, haleluya. Subiza mama.
nahabwa icyubahiro rurema niyo yonyine yo kubahwa nishyira abakomeye ikabakuraho ikazamura aboroheje ikabagira abanyembaraga dore usa n'uwikomeza usa n'uwikomeza haleluya dore biroroshye dore umva kandi dore ariko n'abantu bakuru babishobora tugahimbaza Imana kuko yakoze ibikomeye. Uwiteka niwe Mana yacu, tumuhe icyubahiro, tumuzamurire amaboko, Uhoraho niwe Mana, tumuzamurire amaboko. Jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, Yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shima mwiza. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shima mwiza. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shima mwiza. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuzamuke. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shima mwiza. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shima mwiza. noneho reka nze kubaha gahunda, ariko mbasabe tuze kuzamuka twese, sibyo? Bwira mugenzi wawe ngo ni umwanya wo kuzamuka. Tuzamuke. Muranezerewe? Nimukomere Imana amashyi bamunezerewe. Mugirize Imana impundu niba unezerewe. Zamura akaruru kenshi uhimbaza Uhoraho. Zamuka.